Assalamu alaikum. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ustaz, ben sizge bir sorum var ile mınday. Айтыңыз. Adamın psikologiyası yönünde. Ey. Mesela biz hazır yaşlarda, ben özüm yaşlayamayım, özüm yaşı 20 dedi. Biroq informatsiya ko'p bizda, misol internetdan boshqa taqdirda dugu. Biroq o'shaga amal qila aytsa, men lично o'zimcha o'shunday o'zimni ortiqcha qator уже sezishni уже qoldim. Bayag'i o'tgan ishlarga o'ta qattiq o'kinib, o'shalardan chiqa olmaylik. O'shalarda qanday chiqib ketish yo'li bor, shunday narsalardan zamonaviy. Zamonaviy. Hurmatly bir to'g'anim, Payg'ambar alayhissalom aytadi, "Egerде" degan so'z bu shaytonning eshigida, shaytonga yo'l ochadi. O'shondan o'tib ketgan ishga salavat deydi qirg'izda. O'tib ketgan ish, agar shunday bo'lganda, bunday bo'ladi ele, tiginday bo'lganda, bunday bo'ladi ele, attingay, tiginday deb aytgan bo'lmaydi. O'tib ketdi, ani qaytarib ondo'g'inga bo'lmaydi. O'shondan o'tib ketgan ishni to'g'riga tasjundan analizlab, biroq aşağı geyip kepçigen hiç vaqtda geregi yo'q, al to'g'ri emas masala. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ko'p odamlar ma'lumot ko'p olishadi, biroq amal qilmay tag'iz deydi. Anan amalni qanday qilamiz deydi. Amalni atqaruv menen gana bo'ladi da. Bardir atqaruv qiyin, biroq qo'ldan kelishincha o'shol aqırında birden atqara bersangiz, bardir o'rnuna keladi. Anan bir adamlar namazın bardığını jattap alıp okuyum, jol bolsa Kur'an'ı jattap alıp okuyum deydi. Biroq özündögi bilgen Kur'an'ı menen, iki ayatı menen dele namaz okuyverse bola turgandygına mani berбейт. Ошондуктан урматтуу bir to'g'ani bu жалкоолук деп коёт. Дайыма дуа кылыш керек. О Кудай таалам, менден жалкоолукту, коркоктукту алып сал деп дуа кылып, анан аракет кылсак иншалла бардык ордуна келет. Сиз аракет кылыңыз, мына бүгүн баштап аракет кылыңыз, колуңуздан келишинче амал кылыңыз. Анан өткөн ишке өкүнбөңүз, өткөн ишке салават болгону туура жыйынтык чыгаргандыгына үйрөнсөңүз иншалла туура болот. Andan keyin ma'lumot o'ta ko'p olamiz, biroq ma'lumotning bardığını okuyup berбеш керек. Hazır adamların bardığı YouTube'da, Facebook'ta geçke жүрүп alışkandağı emne bir gereği var, çok nesenin bardığını görüp o vakit ketip kalat da oşolle uçuda kımbat balı kitaplar, жақсы bir material, jurnalların bardığı okulvay kalıp ketip detat. Ben oşonduktan kitap okuğuma көбүрөөк osiyat beretilem. Bugün mına jana түштө oorukanaga barganda ot dem algança İmam Abu Hanifa jönündögü Vahbi Süleyman Gavici'nin kitabın başladım. Köptөн beri mende okulvay kalgan eken. Öte rahat alıp oşo kadimgide baraktaganda mындай bir internetke көбүрөөк убакыt bölüp койгондугума чындыгында biraz öküngөндөй дагы болдум деп айтсам туура болот.